जों आ जामानानि CPM बाय 25टा बोसोर 35टा बोसोर राजनीति बखरक टक जै ठक जने आ तिप्रासा ता ओंसिनि दाबो हायसि दिनै निर्महल सकसा जाखा माने आंले वानसुगानि नक सकजाम हेमा दं हायसि गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा फेल्यूर totally failure borok amno protect khemania borok tourism department failure tourism minister failure miyang khatini no amo action no nangmani miya sok amo kaisa such a rich heritage and culture such a rich history nirmahal sara notice sara india semanai but government of Tripura chup tourism minister ni hoite tourism department hoite kono ekta tini statement nu yako why because they don't care about it boro oni bai kono wansu gya singse wansu te klai obo so abuni bagai sing sini history no survive ma khaine haisi tini tumuno Taj Mahal Red Fort Agra Fort Qutub Minar kebang ma taibo Lotus Temple haira Humayun Tomb haira kebang ma jaga tini hor nakai news nangai pura ngong khamo Prime Minister khaprum lai pura abnoti ekdom khaprumai borok saljan salon borok pura khage maisi but government of Tripura tini sak jor takbo siring haisi puja enjoy khai tonglayo puja mondop berai tonglayo haisi culture heritage nose tongi tomane ka abno borok kuni care khaya the failure government amne he government sing sabak sikarma sing sabak ma phungna haisi abuni with my strong words ang koine ani joto YTF ni warriors bobagrani khuk pangna simin na singta tongli haisi jora jora bobagra sahebu sini samung kaiti kebang ma tong haisi ST Prasa not ST Pramotha not SYTF not STWF ti prasangi bo sing samung kaiti tongo nung saksang ni YTF ni sekang porichai na sekang ti Pramotha ni porichai na sekang ang ti Prasa ni saksak porichai gra de haisi ti Prasa ni porichai di ti Prasa be sangma khaini sing ST Prasa angai sini jen nirmahal je subai jamani sorry sokja jamani abno tui khana joto manai mela gor PSO thangai obna complaint file khai as soon as possible om hai borok sitrano ang sana hesi om hai illegal immigrants Bangladesh ni phayei sini history itihas sokomorna naine rongno ma rom nai hesi romna ni nangnai Omo Bangladesh ni phanye illegal immigrants sara om hai samuna khaimania Tripura ni wanji bosompan hundi bor history itihas sibo je itihas sia borkha itihas sokomorna nayo je itihas sia ro hanka bor itihas sokomorna bagai bor sob somonyo hanyo thoya wei chawe muktri mayangai bor sob somonyo dongso khaine nayo haji je Tripura ni agini simi tongnai 10 hanka bor sibo o jagabo Raj poribar shason khaithangka Manike dynasty boroni itihas tongni bor sibo haisi phiaba o je Bangladesh ni phayei illegal immigrants borok ngake o Tripura ni itihas no subaina nai nor nukhana haisi Bangladesh o Maharaja Birchandra library soksa jangmani and even o incident Khagrachori ni nogrok soksa jangmani pore o soksa jao karon nichoi oro kono na kono ekta karon tongo haisi mo targeted khai soksa jao haisi omai illegal immigrants Bangladeshi rongno sing jal se jal sabak sikana parega in logo ko haisi so abnang koinai nongnang hat jur khayang koyo ST Prasangai sing khana je mansak sing melagor PSO thangai je manai ro thangai complaint file khainani bagai please to all my dear brothers and sisters ST Prasa not ST Pramotha not SYTF not STWF but ST Prasangai sing melagor thanao thangai Durga Puja ni benyani thangnani gurina bo pogra de hesi sini history no sing revive ma khaine Hano hai belai kena orang masih jaga kirim masih ja. Hano hai tanak sidak mapli ka sepeka social media wo. Wakal bai thang eba khong bai thang tanak sidak mapli.
Ngite taok te box nok pula na mampli no kuno kam ke semne to na ba kam ke no buji mane to na tine ni mampli po phai no ngite taok te box song tine ni mampli ko ba si haina belik no sini oya tem ne sini sar soros te proma tine chala belik no sini te CPM party no to nai belik no kho ken khai ba hai belik no joli jaka tam ni bla ba ke thanai salo sini ti prasarong no belik no ba ke thang ka ni dai ba hai belik no thoko ka ni dai belik no kho ken ka tam ni bla ba ke CPM party 25 বছর সরকার চাই থামনি ইয়াওলো অবাইকে বেলাইকেন তিপ্রাসা দফানো বেলাইকেন অবাইকে ফালাই কালাং খানি নাই বাবা হাই বেলাইকেন থকমাং বেলাইকেন তাহজরাতে তলাও সেগলগে কালাং খানি নাই অবাই কক ফেরং নতুনে বেলাইকেন সিনেও সার খোকেংকা তামনে বলা অবাইকে তাহজরাতে সিন তিপ্রাসা বেলাইকেন তং কষ্ট তংই মা তং হানি নাই বাবা হাই বেলাইকেন সাতপকি তক খালাই জাগি তং বইনিবো সংনি বড়রাওয়াই তামনে বলা অবাইকে সিনি তিপ্রাসা রক খাসিয়ানি বাগै lai thangjak jorao bo bai ke belai kino CPM party bai thongom jaga ne nai bo obai ke khokengka tei amni yagulo tabosuk jorao sineo sar kobi kok no sawi khnai tam ne bola obai ke sini tipra sarok khasi bai sidi ne nai obai ke tei boni bo soni bora bai salbusuk thogo jagai tongsinai eba bai salbusuk satokki toklai jagai tongsinai abono tei ne tini salo sineo sar sini tei tipra sar lugorong no joto tipra sa khabaksa khlai thanjang nai bagai kok sar ka eba bai belai kino nang mani kok no sawi kina ika ingite taok te box nok mampli no go poji manai to na farangte taok te box sung bisi kok sewi teni chalo sini osar sini te tai ti prasa lo korong ta ni kok sar ka thancha ni maribo phaina ni pagai apno tine chingki ja kam ke bojo nya lena ingite taok te box no ki ja kam ke nai tongdi tini no mampli no nukha ang just kaisa single agenda ta single point ni bai ang kaisa kok sana bai no tini live video khayo Berenya dukhu ni bising ti mas hau berenya dukhu nangza kha khamza actually je nukha news media ni bising te channel ni bising te sini live ma je tui jilik ma ni nuyung ma sini kok bai hai ka ban nil mahal tui jilik ma a tui jilik ma ni Mia kaisa sok jajak mani abo bai ke sok jajaka tamni bai sok jajaka and boy intention ti sok jajaka abo খুবই দুঃখের বিষয় হয়েছে কারণ তাই হিন্দি তুই জিলিকমান নুয়ুং খাসিনি তি প্রাসা সিনি বসনি বাগৈ কুসুম চাইতানাই সিনি ববাগ্রা বংশ ইয়াকাবে সিনি তি প্রাসা বংশ বে বেলাইকে কুংচাক জনাই ক খাইছে and omo sarawalo sudu Tripura yakabate kaisa if I'm not mistaken abo Jaipur ka tongnane angka khayo abo tini Tripura hastagabo tini omake sok jagai tongkha tamni bai tinake sok jagai nangkha sung bo jaga tongoi tong and history bo jaga bo itihas bo jaga kamai tong sini lai bo jaga kamai tong abo tini ang serai sanai government of Tripura and the tourism department sorasori kok borok tourism no tourist place no protect khaimania yakwa protect khaina ringya haise aboni bain tini mohengu aboni karantino tini kaisa north east ni saro uttor purbanchal ni mo kaisa laibuma yakwa history gnang Nirmahal Palace omo jota siwa haise tini mo sok jagai pai haise tamni bai tini mo sok jan nangkha is it because of the intention of the government or shall I say it's because of the failure of the government haise 75 years 75 বছর ওংখা গণতন্ত্র হাবমানি ইয়াগুলো তিনি সুনুখা for the first time je bororok sao Maharaja Bir Bikram ni mungi airport snam ka nei sanarok tini olai bumano no tini borok tini bongni government ni leadership no tini my historical place ro historical palace ro jaga ro tourism department ni under tongai tini soksa jago haise So this is totally
failure of the government that they can't protect the historical places of our state haisi ama tini srai sung nukui phayo zefru pano tiprasani bisingo ottachar khajanani tiprasani bisingo satok pitok khajanani tiprasani bisingo jor jobose kai shekjanani abo sung nukui phayo abo ni bagnya sung nango greater Tipra land sung nangya woi sania haisi we know borok all zagano or khaino borok protect khaimania borok just aro tourist place namoi bongni bosoni borok boating khayei aro room salogei ajnani chanani bagai simisin tongsiu sini bubagrani nok thaino funu gei rang ajnani simise bongni plan tongsiu kintu save khainani bagai kuno wan suja kriaisi tini sung nukha joto jagano thangang kai Delhi hai jagao thangang kai basik kbang ma tourist phai nini Red Fort hundi nini Agra Fort hundi Taj Mahal hundi kbang ma jagao thangdi basik jorti protected khai government apno protect khai ton non joto nukha Taj Mahal hai jagao thangang kai juta ni bisingo te kaisa sung oino protection khaina ni bagai asik ke naithok tona ni bagai protect khaina ni bagai juta o jagao te sung abna cover se mathup ko haisi kam ni bagai because history no itihas no survive khaina ni bagai but sung nukha sini Tripura haste oke jesik mansa sini itihas no sokomonani sabaina ni haisi tini satai klai ang sanani muchung tini ang Tabu bosini Agartala aguli nuyung mabas kango sini kungthai barya sini kungthai barano solia khorong ni mangthong kajak tongo haisi Surjo Sen Khudiram Bosu borok tamni tam obodan tong borok sini arasbarin ti tam obodan tong sini bubagrani aram mangthong tong thai tongo haisi abu sini bekas ko haisi abu kubiko Kintu borok ni aro sung Khudiram Bosu Surjo Sen no sung respect khaya am haya kebang ma jaga tongo agoli sohoro bongni mangthong kaina ni bagai phiaba nuyung ma buskang kaijago sab kai khiabo CPIM ni somoyo apur bahaino CPIM ro Ujenta Palace no bumung no sokomor na bagai Tripura State Museum samani chesta khikya TSF ni khorang bai soba khailamang just ke panor Ujenta Palace ma thepane ne afur sum soba ma khai gaisi soba khai TSF soba bai tini ap theba jagai tongu Swami Vivekananda Maidan snamjaka ashtobolno tamni bai snamjaka CPM ni jora snamjaka Salburun Bruno Truk sini history culture no sokomor jagai tong haisi and tini mo Nirmahal Palace asike sini bagai laibuma kathang asike laibuma kotor sini bubagra ro ajaga wo ti kasaro tangmani nok tini sokta jago it means that our government mo protect khaimania ang sanai government tomuno protect khaimania hangkang kai ya farir di TTAD sini under haisi sung nai sung protect khainai sung te bunung nai bus kango tini mo hengi tong khana te bunung nai haisi tini Nirmahal soksa jaka tai ko ekdin pore Rajbari soksa jaga na do you think that Nirmahal soksa jaka ka bo sudu Nirmahal soksa jago no for me no Nirmahal soksa jago mane tiprasan nuk nok no Soksa zamani klai me bag baksa haisi sung sob soban nasi tong sini Tiprasa bobagrano pupro reaction dana hne oban ti nung kubi nya Tiprasa ni thui nung kubi Tiprasa ni bakana nung Tiprasa ni saksak no nung safety nung safe khana ni musang hankai you are also nung bo obni tag to haisi speak up sung tabuk siring tong ni zorali atai ang koinai sini joto YTF ni warriors no please khana ni bisingano
mela gorni PS thangai FIR file complaint khainani bagai tayaroni SP SDPU sipaizalani SDPU malanyani bagai on behalf ani YTM ni waris ang koyo as much as possible ang Guwahati Faizak treatment ni bagai ang thangna musulman thangmangla en tonghangke thangya tongala khamu haisi just pujani jora suti manma jora na treatment Faizaka enang koine please chini joto YTM ni warriors as much as man khankai khana joto no tini ni bising no kok salai joto district president block president kok salai khana ni bising no mela gor pia thai FIR complaint kan khane ni thung haisi aroni SP aroni SDP malai tamni bagai tina mai neglected khaijak sabo thangya ra sogui man kha boto tuiti rungti kai san nang ble koitao sokja jaka police proper investigation khai abno taratari marom nai haisi rungti kasani rungti kawi bobai ke sogui man kha jodino boro obo sogui boro obo no jodino boroni investigation failure means law and order kun kuri haisi tini sing nirmol ni kok simi salai kalap kri every day every time each and every day tirpra hastewo tiprasani bagai tiprasani bising to attecher khai tong tabke sungnu ko bas kango edisi chongbari tongo je byakti kotorok bos rawase pono jagao visit khaya tabke tini thangai Durga Puja ni mondop thangai khulum layo angabo ango tini Durga Puja na ang tinam na hanmani ko kya vote bank politics ni bagai tabke area ya thangai tiprasani makhangno nainani muchungu only for 5 years abor nono pogoi thangna hese kintu ane torok al leaders rok kono dinopon sagla nini history nini itihas nini culture sokomar jamake kok sarak la khaisi chiri khokla keble sang roman script ni bagaibo mana manla kesang manlaya tiprasa roman script nanguni roman script sanla kya dinika a bororok je tiprasana hamza ya borok dine ke tiprasa ni makhangna hamza ko nei dira pujan bis kango thangai iri ko to kam sa bagai phungo yong jo haisi sinidi sing sina nang nai mohai leader na sing zoran bising sing ma sina haisi sabo bis kanga ago go tiprasa ni bagai sabo samung kai than nai abo sama wan suna haisi angla tini belanga kha khamza Durga Puja no sungki bui let us protect our culture let us protect our heritage and let us protect our history haisi Durga Puja ni enjoyment na habai ar kalbita tong haisi to my all dear warriors sini samung abuya it doesn't mean that sing Durga Puja respect khaya sing Durga Puja no sing sonman khayam haya sini first duty ST Prasa sini history no sing survive khanya ni haisi sini first duty ST Prasa sing sini land no sing protect khanya ni bagai haisi so abuni bagai we must be ready we must be advanced sing advance mangna haisi sob somay bunje sakang haisi sing a zamana ni CPM by 25 ta bosor 35 ta bosor rajniti bokrok tok tok jai thok jana a ti Prasa ta ung siri ta bo haisi tini nirmol soksa jaka mane angle wansugani nokso jam hema tong haisi government of Tripura failure totally failure borok amno protect khemania borok tourism department failure tourism minister failure miyang khatini no amo action no nangmani miya soksa amo kaisa such a rich heritage and culture such a rich history nirmahal sara notice sara India semanai but government of Tripura chup tourism minister ni hoite tourism department hoite kono ekta tini statement nu yako why because they don't care about it but only by kono wansu kya sing se wansu te klai obo so abuni bagai sing sini history no survive ma khaine haisi tini tumuno Taj Mahal, Red Fort, Agra Fort, Qutub Minar, Kebang ma, taibo Lotus Temple hajar,
Humayun tum hairo kebang ma jaga tini hor nangai news nangai pura ngong kamu. Prime Minister khaprum lai pura abnoti ekdom khaprumai borok salon salon borok pura khage maisi. But government of Tripura tini sak jor tak bo siring haisi. Puja enjoy khai tong layo, puja mondop bere tong layo haisi. Culture heritage nos tong to manka abno borok kuni care khaya. The failure government omne he government sung sabak sikar ma sung sabak ma phung na haisi. Abuni with my strong words ang koine ani joto YTF ni warriors so bobagrani khuk pangna simin na singta tong di haisi. Zora zora bobagra sahebu sini samung kaiti kebang ma tong haisi. ST Prasa, not ST Pramotha, not SYTF, not STWF. Ti Prasa ngai bo sung samung kaiti tongo. Nung saksak ni YTF ni sekang porichai na sekang Ti Pramotha ni porichai na sekang ang Ti Prasa ni saksak porichai gra di haisi. Ti Prasa ni porichai di Ti Prasa be sangma khaini sing. Ti Prasa angai sini jen nirmahal je subai jamani sorry sokja jamani abno tui khana joto manai mela gor PSO thangai obna complaint file khai as soon as possible om hai borok sitrano ang sana hesi om hai illegal immigrants Bangladesh ni phayei sini history itihas sokomorna nai rongno ma rom nai hesi romna ni nangnai om Bangladesh ni phayei illegal immigrants sara om hai samuna khaimania Tripura wanji bosompan hundi bor history itihas sibo je itihas sia borkha itihas sokomorna nayo je itihas sia rokhanka bor itihas sokomorna bagai bor sob somonyo hanyo thoyawai chawe muktri mayangai bor sob somonyo dongso khanya nayo haji je Tripura ni agini simi tongnai wanji rokhanka bor sibo o jagabo ras poribar shason khaithangka Manika dynasty borni itihas tongni bor sibo haji Piaba oze Bangladesh ni phayei illegal immigrants borok ngake o Tripura ni itihas no subaya nai nor nukhana haise Bangladesh o Maharaja Birchandra library soksa jangmani and even o incident Khagrachori ni nogrok soksa jangmani pore o soksa ho karon nichoi oro kuno na kuno ekta karon tongo haise mo targeted khai soksa jago haise Omai illegal immigrants Bangladeshi rongno sing jal se jal sabak सिखाना पड़ेगा इन लोगों को ऐसे so abnang koinai nongnang hat jurkhayang koyo ST Prasangai sing khana je mansak sing melagor PSO thangai je manai ro thangai complaint file khainani bagai please to all my dear brothers and sisters ST Prasa not ST Pramotha not SYTF not STWF but ST Prasangai sing melagor thanao thangai Durga Puja ni benyani thangnani gurina bo pogra de hesi sini history no sing revive ma khaine history no revive khamani yagulo singgulo tongthoklai na hesi aboni bagai ang koinai man khangkai jotono jani district president block president we koi phone khaile grang la ye khanani bisingno complaint letter honani bagai ba complaint khaini be ang norono koyu to my earnest request to all my warriors ang tong hangka sababik ang thangkamu but I'm sorry ang nong no kok simi kesari manu nor bo saiman ano bo niji se kri ko kotor saja bo niji se tongi mania bunya siminta giu amai filta khaidi ang tong hangka 100% thangkamu haisi I'm very bound ang belai mane ang ta koine nang sa ang thana musungoi tongo parang thangmai ang treatment ni bai faija ani nong ni borong treatment by Pfizer. So it's my earnest request to all my Tiprasas. We must stand on this with wholeheartedly. I say. Jotona hambai Tiprasa ayuglok thang sini Tiprasa te buku chogo kanane hutang hambai.